Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turambara mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 14 z'ukwa kabiri 2020. Guverinoma y'u Rwanda irasaba Uganda kwitandukanya n'icyo yita ibikorwa byeruye byo gutera inkunga imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Kampala igasaba u Rwanda gufungura imipaka ihuza ibihugu byombi yafunzwe n'abagande 50 vuga ko rufunze. Ibi byatangarijwe mu nama ihuje intumwa z'ibihugu byombi iri kubera mu murwa mukuru Kigali. Turagera mu ntangiro z'aya makuru. Mu Rwanda kandi urwego rushinzwe kugenza ibyaha RIB rwemeje ku nshuro ya mbere ko umuhanzi Kizito Mihigo afunzwe nyuma gutabwa muri yombi ejo hashize ngo araregwa ibyaha bikomeye kandi bifite ingaruka. Biraza kumugiraho ingaruka kuko amategeko ateganya umuntu utubahirije amabwiriza yagombaga gukurikiza. Arakurikiranwaho icyaha cyo gushaka kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, hanyuma akurikiranwaho n'icyaha cya ruswa. Aho mu Rwanda kandi abakobwa babiri biyemeje guhangana n'ibura ry'ibikoresho by'isuku byifashishwa mu mihango y'abakobwa n'abagore bahiriye mu mashuri. Babigenza gute? Tukavuga ngo tuzanye ibikoresho, tugiye gufata amezi 3, nyuma y'amezi 3 tuzagaruka turebe uko byifashe kandi uko tumufasha umwana haba harimo no kurangiza amashuri, bikarangiza nawe agenda kugira ubundi bushobozi bwo kuba yakwifasha ndetse akagaruka no gufasha abandi. Ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mukanya nyuma ko ari Yusufu Mugenza tugezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Mugenzi. Abaganga n'abarwaza barenga 1700 bo mu Bushinwa bamaze kwandura agakoko ka COVID-19. Banduye barimo kuvura abarwayi, 6 muri bo barapfuye. Bubaye bwa mbere abategetsi mu Bushinwa basohoye umubare w'abakozi bo mu nzego z'ubuzima bamaze kwandura ako gakoko. Hashize ibyumweru hari amakuru avuga ko abakozi bo mu mavuriro bakora amasaha menshi bataruhuka. Hari ubwo baba badafite imyambaro ibakingira. Icyegera cya Minisitiri w'Ubuzima Zeng Xinqing yavuze ko abaganga n'abarwaza bitangira ubuzima bwa akazi kabo. Abantu barenga 14,000 bamaze guhitanwa n'iyo virusi. Ishyaka rya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ryahuye n'ingorane umukandida waryo mu kwiyamamariza kuyobora umujyi wa Paris avuye mu abiyamamariza uwo mwanya azira kaseti y'ubikozasoni. Benjamin Griveaux yavuye mu rutonde rw'abaharanira ayo matora azaba mu kwezi kwa gatandatu. Yavuze ko yababajwe nuko ibisebo bivugwa ku buzima bwe byababaje umuryango we. Ntabwo yahakanye ko ari we mugabo ugaragazwa n'amafoto yashizwe ku mbuga nkoranyambaga n'umuhanzi w'Umurusiya amugaragaza arimo kwikoraho imibonano mpuzabitsina. Kuri ayo mashusho kandi hariho ubutumwa bugufi bivuga ko bwoherejwe umugore utari uwe. Abanyapolitiki bamaganye icyo bise guhindura politiki mu Faransa ikitwara nka politiki yo muri Amerika. Abanyeshuri b'igitsina gore mu Buhinde bakuriye imyigaragambyo imbere y'ikigo cy'ishuri bamagana gushyirwaho agahato bakamburwa imyenda y'imbere kugira ngo bagaragaze ko batari mu mihango. Abategetsi b'ikigo bashize akanama kabikoraho iperereza, ariko nanone baravuga ko nyuma abo banyeshuri basabye imbabazi kubera ko bishe amategeko y'ikigo kibacumbikiye kubirebana no kujya mu mihango. Inkuru ya Diva Aria uri Ideli murekezwaho na Fele Gakwaya. Abanyeshuri bo mu kigo cy'ishuri ry'abakobwa rya Shri Sajanand riri mu burengerazuba bw'intara ya Gujarat babwiye BBC yuko bakuwe mu kigo cy'ishuri bajyanwa mu misarani maze bamburwa ubusa. Ibyo ngo byabateye guhungabana gukomeye n'ihahamuka. Baranavuga yuko babwiwe kutagira uwo babibwira. Abo bakobwa basabye yuko icyo kigo n'abayobozi bacyo bafatirwa ibihano.
icyo kigo kiyobowe n'abo mu idini ry'abahindu kibuza abakobwa bari mu mihango kwinjira mu gikoni no kutarira hamwe n'abandi banyeshuri batari mu mihango. Iyo miziririzo ijyanye n'imihango y'abakobwa ikomeje kubahirizwa mu mijyi mito no mu midugudu imwe yo mu Buhinde, aho abagore bakumirwa ahantu nko mu bikoni cyangwa se mu masengero iyo bari mu mihango. Mukomeje kumva aya makuru kuri BBC gahuza imiryango kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri Facebook Live. Umuyobozi w'ingabo za Sri Lanka General Shavendra Silva yashizwe ku rutonde rw'abantu batemerewe kwinjira muri Amerika kubera ibikorwa byo guhohotera ikiremwa muntu byakozwe muri icyo gihugu nyuma y'intambara yisubiranamo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika Mike Pompeo yavuze ko ibirego byagaragajwe n'umuryango w'abibumbye n'andi mashyirahamwe bikomeye kandi ari by'ukuri. Mu kwezi kwa munani umwaka ushize, Amerika n'umuryango w'abibumbye byanenze igikorwa cyo kugira General Silva kuba umuyobozi w'ingabo. General Silva arahakana ibyo birego. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Amnesty International wareze igisirikare cya Nigeria ko cyatwitse imirenge maze abari bayituyemo barahunga ubwo cyari mu mirwano n'intagondwa z'umutwe wa Kisilamu mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'icyo gihugu. Ababonye uko byagenze basobanuye ko ukuntu abasirikare bapakiye abantu mu mamodoka babajyana mu nkambi z'abakuwe mu byabo mbere y'uko batwika imirenge yabo. Amnesty International iravuga ko amashusho yafashwe n'ibyogajuru agaragaza ko hafi buri nzu yatwitswe mu mirenge 3 yo muri leta ya Borno. Umuryango urasaba ko hakorwa iperereza ku byaha bishobora kuba ari ibyo mu ntambara. Igisirikare cya Nigeria cyavuze ko ibyo birego atari ukuri, kiravuga ko bigamije guca intege igikorwa cyo kurwanya intagondwa za Kisilamu zo mu mutwe wa Boko Haram. Urakoze Harisufu mugenzi kuri amakuru ya BBC. Kaze ku makuru arambuye duhera mu Bushinwa, aho abategetsi muri icyo gihugu bavuga ko abantu 6 bakora mu rwego rw'ubuzima bamaze kwicwa n'icyorezo cya coronavirus, naho abarenga 1,700 bamaze kuyandura. Ni imibare yatangajwe mu gihe hakomeje kuzamuka impungenge zibura ry'ibikoresho byifashishwa mu kuyirwanya. Inkuru ku rubuga rwa BBC murumva mu ijwi rya arakekwaho. Urupfu rwo mu cyumweru gishize rwa Dr. Liven Yang wari wagerageje kuburira abategetsi imbere iby'icyo cyorezo rwateje akababaro n'agahinda abaturage. Kugeza ubu abantu barenga 1,300 bamaze guhitanwa n'iyo ndwara. Imibare mishya ikagaragaza yuko abantu 122 baheruka gupfa mu Bushinwa. Naho abamaze kwandura bo ngo barenga 63,000 nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuvuzi. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryo riravuga yuko nta kintu gikomeye cyari cyahinduka mu Bushinwa, nubwo kuwa kabiri habonetse abandi bantu barwaye mu ntara ya Hubei. Icyegera cy'umukuru w'akanama k'igihugu gashinzwe ubuvuzi mu Bushinwa Zheng Yitsen nawe yavuze yuko abakora mu buvuzi bamaze kwandura ako gakoko bagera ku 1,102 mu ntara ya Wuhan icyo cyorezo cyakomotsemo. Hakaba n'abandi 400 bari mu ntara ya Hubei. Yavuze yuko umubare w'abaganga banduye ako gakoko ka corona uri kugenda uyongera. Hari umuganga umwe wabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bufaransa AFP ko bagenzi be 16 bamaze kugaragarwaho ibimenyetso by'uko nabo bafashwe n'ako gakoko. Hari undi wabwiye igitangazamakuru cyo muri Amerika CNN yuko we na bagenzi be barenga 100 bashyizwe ahiherereye. Tujye mu Rwanda, hari kubera inama ihuje intumwa zarwo n'iza Uganda hagamije kugenzura iyubahiriza ry'amasezerano yo kugera ku mubano utameze neza hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda rurasaba Uganda kwitandukanya n'ibikorwa rwise ko byeruye byo gufasha imitwe irwanya leta y'u Rwanda. Uganda nayo irasaba guverinoma y'u Rwanda gufungura abagande ivuga ko ari 50 bafungiye mu Rwanda, ndetse no gufungura imipaka ihuza ibihugu byombi rwafunze ikaba nyabagendwa. Inama ibera mu murwa mukuru Kigali ibaye mbere y'indi izahuza abakuru b'ibihugu iteganyijwe ku wa 5 w'icyumweru gitaha, ikazabera igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Yves Bucyana ari gukurikira uko iyo nama igenda, turi kumwe ku murongo wa telefone. Yves, iyo nama igeze hehe ubu ngubu, bamaze kuvuga iki?
inama kugeza ubu isa nkaho igiye kugera ku musozo kuko aho ndi ndabona amamodoka asa n'ayitegura kujya gufata abashyitsi bari bayirimo, abari intumwa zari ziyirimo, ariko urabizi yuko inama nk'izi ziba mu muhezo. Twebwe abanyamakuru twakurikiye imirimo yo kuyitangiza, hanyuma dusabwa kujya hanze kuko yakomereje mu muhezo. Hanyuma Yves, batarabasaba kujya hanze, tuzi ko ibihugu byombi bimaze iminsi byitana ba mwana, bimwe uruhande rumwe rusaba urundi ibyo gukorwa kugira ngo umubano ugaruke, ariko uyu munsi muri iyi nama by'umwihariko hari gishya cyavugiwemo. Uroye ibibazo bya mbere ibihugu byombi byatangiye byerekana nta byinshi bisa nkaho byagarutsweho, bisa biracyari bya bindi gusa. Ku ruhande rwa Uganda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sam Kutesa yavuze ko Uganda isaba u Rwanda kurekura abanya-Uganda 50 ngo bafungiye mu Rwanda. Uganda ikaba yaratanze urutonde rwabo iruhu Rwanda. Icyo wenda nicyo gishya twavuga yuko kitari gisanzwe. Uganda kandi isaba u Rwanda gufungura umupaka, ivuga ko itigeze ibangamira abanyarwanda bajya muri Uganda. Akavuga ko hari abajya bajyayo bagiye n'indege ya Rwandeya kandi ntihagire icyo babati. Rero byakabaye byiza n'abaca inzira y'umuhanda babafunguriye n'ubucuruzi bukongera bugakorwa. Hanyuma se ibyo ngibyo u Rwanda ari cyo rwaba rwabivuzeho? Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ibibazo bya Afurika y'Uburasirazuba, yabanje kuvuga yuko u Rwanda rwafunguye abanya-Uganda 15. Umubare wa 50 ntacyo wabuvuzeho, ariko yavuze ko hari abanya-Uganda 15 u Rwanda rwafunguye. Hanyuma igikomeye yavuze nuko Uganda igomba kwitandukanya n'imitwe irwanya u Rwanda, umutwe wa RNC na Rudurunana. Yavuze ko u Rwanda rufite ibimenyetso simusiga by'ubwo bufatanye, kandi ko hari inzego za leta n'igisirikare za Uganda zibiri inyuma. Arondora amazina y'abasirikare ba Uganda bari muri ibyo bikorwa, akavuga ko u Rwanda rusaba ko abayobozi baba bari ari abagisirikare n'abaminisitiri. Yavuze mu minisitiri wa Uganda ko abavugwa muri ibyo bikorwa bafatirwa ibyemezo bikwiye. Aha yanavuze ko u Rwanda rusaba Uganda ko yakwambura passport umunyarwandakazi witwa Charlotte Mukankusi, ngo ni umuhuzabikorwa wa RNC wahawe passport ya Uganda. Iki rwose yagitinzeho cyane, avuga ko ngo guhabwa iyo passport bimufasha gukora akazi ke mu buryo bumworoheye. Urakoze Yves Bucyana. Rero ubwo turakomeza gukurikirana iyo nama n'ibivamo, hagize igishya kivamo turacyumva hano kuri BBC Gahuza Miryango cyangwa se kuri bbcgahuza.com. Turacyari mu Rwanda ariko kuko urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu gihugu RIB mu magambo y'icyongereza hinnye rwemeje ku nshuro ya mbere ko umuhanzi Kizito Mihigo afunze nyuma yo gutabwa muri yombi ejo hashize. RIB itangaza ko Bwana Mihigo yafatiwe mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Arashinjwa ibyaha birimo gushaka kwambuka ku mupaka binyuranye n'amategeko ndetse no gutanga ruswa, harimo kandi n'icyaha cy'iterabwoba. Mihigo wamenyekanye cyane ku ndirimbo zihimbaza Imana yakatiwe gufungwa imyaka 10 mu mwaka wa 2015 amaze guhamwa n'ibyaha birimo gushaka kugirira nabi Perezida Paul Kagame. Ariko mu mwaka wa 2018 yaje gufungurwa atarangije igihano ku mbabazi yahawe n'iteka rya Perezida wa Repubulika. Navuganye n'umuvugizi w'urwego rwa RIB Marie Michel Umuhoza, ntangira mubaza niba koko yemeza amakuru y'ifungwa rya Kizito Mihigo. Yatawe muri yombi ejo n'abaturage mu karere ka Nyaruguru, ashyikirizwa inzego z'umutekano nazo zimushyikiriza RIB ejo nimugoroba, ejo ku itariki ya 13. Iyo muvuze ngo yatawe muri yombi n'abaturage, ubundi abaturage mu rwego rw'amategeko bafite uburenganzira bwo guta umuntu muri yombi? Umuntu arimo akora ibintu bitemewe n'amategeko, uwo ari we wese ashobora kuba yamufata. Ikibazo nuko yamufata wenda ntamushyikiriza inzego zibishinzwe. Ubwo yafashwe arimo akora ibihe bikorwa bitemewe n'amategeko? Yashakaga kwambuka ava mu Rwanda agana i Burundi. Yari yarahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika, ariko sous condition. Sous condition ubwo no kuvuga ngo ni imbabazi ariko zari zifite amabwiriza agomba gukurikizwa? Yego, agomba gukurikizwa. Ayo mabwiriza yari ayahe? Ayo mabwiriza murayasanga mu iteka rya mu haye imbabazi. Hari harimo kwiyereka umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'aho hatuye, harimo kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'aho hatuye, aho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe. Amabwiriza ni menshi, ariko hari harimo ko yifuje no kujya hanze, kujya mu mahanga, yabisaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze. Ubu ibyaha rero akurikiranyweho ni ibihe? Ibyaha akurikiranyweho kubera ko yari sous condition kandi akaba ataranazubahirije,
biraza kumugiraho ingaruka kuko amategeko ateganya umuntu utubahirije amabwiriza yagombaga gukurikiza arakurikiranwaho icyaha cyo gushaka kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, hanyuma akurikiranwaho n'icyaha cya ruswa. Muri uko gushaka kwambuka yagerageje gushaka gutanga ruswa kugira ngo ashobore kwambuka, ibyo nabyo agomba kubikurikiranwaho. Mu itangazo mwasohoye riravuga ko kandi akurikiranweho ngo n'icyaha cy'iterabwoba. Cyo kimeze gute? Ibyo bizagaragazwa n'iperereza ryanatangiye, kandi iperereza amategeko ateganya ko rikorwa mu ibanga. I Burundi ubwo ngubwo niho muheraho muvuga ko yaragiye mu mutwe w'iterabwoba? Oya, ntabwo ariko duheraho. Nakubwiye ngo twavuze ko akurikiranyweho ibyaha birimo n'iterabwoba, ariko ibikorwa by'iperereza bikorwa mu ibanga niko amategeko abiteganya. None ubu ntabwo twajya muri detail ngo tuvuge ngo akurikiranyweho ABCD kandi amategeko atabitwemerera ngo tuyice tuyazi. Ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye amafoto amwerekana, ariko kandi biravugwa ko ngo yafatanywe n'abandi bantu. Bo hari icyo mwabatubwiraho? Abo bandi naza gushaka status yabo nabo nkaza kugira icyo nkubwiraho, ariko ubu ayo nari mfite neza ya mihigo Kizito. Ubu ngubu muri aka kanya Kizito ari heheze? Afungiye kuri RIB ya station i Remera i Kigali. yemerewe gusurwa? Ni uburenganzira ahabwa n'amategeko. Amategeko arubahirizwa. Iyo amategeko kwemerera ikintu nta wundi muntu wakikubuza. Uwakikubuza nawe amategeko ahubwo aramuhana. Hari igihe giteganywa ko ashobora kugezwa imbere y'urukiko? Ubundi iyo umuntu akurikiranwa afunze, iyo harimo ibikorwa by'iterabwoba iminsi ishobora kugera kuri 90, iyo hari sadepa na kategori y'ibyaha ukurikiranwemo. Mu mabwiriza yari yarahawe n'imbabazi za perezida zamurekuye, yaba yari yemerewe gutembera mu gihugu hose uko ashaka, cyangwa yabwirizwaga yenda kutarenga akarere runaka? Ikitabujijwe kiba cyemewe, kandi nakubwiye amabwiriza yagombaga gukurikiza. Kudatembera ntago birimo, ubwo bivuze ko yari yemerewe gutembera. Marie Michel Umuhoza, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri BBC Gahuza.com. Saa moya zibura iminota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka mu Rwanda. Nubwo kubivugaho mu ruhame bikunze gufatwa nk'umuziro, imihango cyangwa ubutinyanka mu Kirundi ni ikintu ngaruka kwezi gisanzwe mu buzima bw'abakobwa cyangwa se abagore. Ariko ubukene bwo kubura ibikoresho by'isuku byifashishwa muri icyo gihe bushobora gutera ibibazo mu gihe kirimo, ndetse no kutiga neza cyane cyane ku banyeshuri. Ariko umuryango Imata wiyemeje ngo gukwirakwiza utu dukoresho tw'isuku uhereye ku banyeshuri badukeneye cyane. Navuganye na Divine Ingabire, umwe mu bashinze uyu muryango Imata, ntangira mubaza icyatumye batangira iki gikorwa. Impamvu twafashe iki gitekerezo ni uko twabaye muri ubu buzima ubukene bwo kubona ibikoresho by'isuku, hanyuma haza kubaho gukora research, ubushakashatsi kugira tumenye niba iki kibazo koko hari abandi bagenzi bacu b'abakobwa baba bagifite. Hanyuma nyuma y'ubushakashatsi dusanga koko barahari, hanyuma twifuza gutangiza icyo gikorwa kugira ngo tubafashe. Mwasanze ikibazo gihagaze gute mu gihugu cy'ubwo bukene bwo kubura ibikoresho byifashishwa n'abakobwa mu gihe cy'imihango? Akenshi ni abanyeshuri, kuko akenshi nibo twatangiriyeho, abanyeshuri nibo dufasha, ariko nabo ntabwo ari bose. Ni ukuvuga ngo ni abanyeshuri baba bava rimwe na rimwe muri ya miryango itishoboye. Nk'ibyo bikoresho uvuga ni nk'ibihe? Ibikoresho dutanga ni Cotex cyangwa se pad. Mugendera kuki mu kujya guhitamo ishuri mujya guha ibyo bikoresho? Dusura amashuri, kuko ayo mashuri tuba twarayahawe, tukavugana n'abayobozi b'ikigo bakagerageza kuturebera abana badafite ubushobozi, bakaduha liste zabo. Natwe icyo dukora twegera aba bana tukabaganiriza kugira ngo tumenye koko icyo kibazo gihari. None ko imihango ari ikintu ngaruka kwezi ku bagore cyangwa abakobwa, ubwo se muzabaha ibyo bikoresho buri kwezi kugeza ubuziraherezo? Kubera ko ntabwo iki kibazo ari twe twenyine tubana nacyo cyangwa turi kugikoraho, ni ukuvuga ko nk'abanyarwanda muri rusange iki kibazo turafatanyije kugira ngo turebe uburyo twabasha kukirangiza. Twiha igihe cy'ibikoresho dutanga, tukavuga ngo tuzanye ibikoresho tugiye gufata amezi 3, nyuma y'amezi 3 tuzagaruka turebe uko byifashe, kandi uko tumufasha umwana haba harimo no kurangiza amashuri, bikarangiza nawe agenda kugira ubundi bushobozi bwo kuba yakwifasha, ndetse akagaruka no gufasha abandi. Nk'uno munsi mwafashije abanyeshuri bangahe? Abanyeshuri 210.
muri rusange mumaze gufasha bangana iki? 400. Nk'ibura ry'ibyo bikoresho by'isuku byifashishwa mu gihe cy'imihango bigira ngaruka ki ku banyeshuri bashobora cyangwa se ku bakobwa muri rusange bashobora kubibura? Niyo gusiba ishuri akaba ataza mu ishuri kwiga, niyo ngaruka numva ko ikomeye nini, ari nacyo kibazo cyo kugerageza gukemura. Divine Ingabire, umwe mu bayobozi bashinze umuryango Imata mu Rwanda. Turacyari ku makuru yerekeye u Rwanda, reka tujye ku makuru arebana n'ibura rya Ben Rutabana, umunyapolitike utavuga rumwe na leta wabarizwaga mu mutwe urwanya leta wiswe RNC umaze igihe kinini yaraburiwe irengero. Amakuru yakunze kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga nuko yaba yaraburiwe irengero ari muri Uganda akimara kugera i Kampala mu murwa mukuru. Ku mbuga nkoranyambaga hari andi makuru yerekana inyandiko zicicikana zigaragaza ko ngo hari abantu biyemeje kugeza ikibazo cya Rutabana mu rukiko muri Uganda. Izo nyandiko ziravuga ko ndetse urukiko rwaba rwaremeye ko urwo rubanza rwazumvwa ku itariki ya 19 z'uku kwezi kwa kabiri. Twashatse kumenya ukuri kuri ayo makuru maze ari Yusufu Mugenzi avugana na Kalisa Mubarak uri mu mujyi wa Brisbane muri Australia, wemera ko ngo ari umwe mu bantu bashinze icyo gikorwa kiri ku isonga yo kugeza iki kirego mu rukiko muri Uganda. Amakuru ni ukuri kubera ko aforo mwabonye n'iz'umunyamategeko w'umugande, inshuti za Ben Rutabana n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ukorera muri Uganda ukaba ufite icyicaro muri Amerika, International Relief and Human Rights Initiative. Uwo muryango rero tukaba twafatanyije n'inshuti za Ben n'abakunda Ben. Murakorana gute n'uwo muryango? Nakoranye nabo nk'inshuti ya Ben kandi umuntu w'umukunzi wa Ben, kuko abakunzi ba Ben turi benshi, koze uburyo dushoboye bwose tubona private investigators, abantu bakora iperereza bigenga bataraba leta. Yes, bataraba leta. Ni muri ubwo rwego rero twagerageje dushaka umunyamategeko kugira ngo adufashe, kuko bikiri mu perereza kandi tugikurikirana ibintu byinshi. Ntabwo ari byiza ko navuga ibintu turimo kuri radio. Kuko mwatanze ikirego muri Uganda? Impamvu twatanze ikirego muri Uganda birumvikana neza cyane, kuko Ben nkuko bivugwa yavuye mu Bubiligi yerekeza muri Uganda. Nta n'ahantu na hamwe twereka ko Ben yaba arasohotse muri Uganda. So tukaba tuvuga tuti reka tubaze ubutegetsi bwa Uganda budufashe gushaka, cyangwa se niba wenda afitwe n'inzego zarizo zose za Uganda tubimenye bamutwereke, kuko nibyo abakunzi ba Ben n'inshuti za Ben bifuza. Mbere yo kujya mu rukiko mwagerageje kubanza kubaza inzego za leta niba bafite amakuru ye? Ibyo byose twarabigerageje, kuko hari inzandiko uriya munyamategeko yagerageje kwandikira inzego zose, kuko hari n'indi barwa dufite hano igaragaza ko yagerageje no kwandikira presidence ya Uganda. Ni ibintu umuntu wari wese atiyumvisha, yavuga ati ntabwo umuntu ashobora kubura, kuko muri Uganda hari inzego, hari ubuyobozi. Ndumva ariyo mpamvu twifashije ubucamanza kugira ngo bagerageze badufashe. Amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga kuri iki kibazo, kuri urubanza ruvugwa ni menshi. Amwe muri yo aravuga ko ibi bintu atari ukuri, ari u Rwanda ruri inyuma yabyo nirwo rimo gusunika kugira ngo bayobye uburari. Ibyo nakubwira ngiye kuri njyewe Kalisa Mubaraka, ntabwo nakoreshwa na leta y'u Rwanda. Ibyo twakoze twabikoze ku giti cyacu nk'abakunzi ba Ben. Abakunzi ba Ben wifatanyije n'abangahe ubwo nkuvuga iyo uvuga abakunzi ba Ben? Nkuko njyewe niyemeje kwishyira ahagaragara, hari n'abadashobora kwishyira ahagaragara, turi benshi niko nakubwira. Ntabwo navuga abo bantu cyangwa navuga ko bangana, ariko Ben afite abantu benshi cyane bamukurikira, ari hanze ari no mu Rwanda bamukunda cyane. Abo bose bavuga ngo leta y'u Rwanda niyo ibiri inyuma, bamwe nibwo navuga ko wenda hari impamvu zabo babivuga. Icyo musaba leta ya Uganda ni ikihe? Icyo dusaba leta ya Uganda, niba ari leta ya Uganda imufite imugaragaze, niba kandi itamufite ni umuntu wari waje nk'uje gusura Uganda, nibagerageze batwereke cyangwa se bakore iperereza ryimbitse, bashobore kutwereka uko ikibazo cya Ben cyateye, uko Ben yabuze. Icyemezo cyafashwe n'urukiko ni ikihe? Bahamagaje inzego z'umutekano, ubwo bazaba bari ku rukiko ku tariki 19 z'uku kwezi, ubwo nibwo tuzamenyeshwa uko bizagenda. Kalisa Mubarak wavuganaga na mugenzi ari Yusufu.
hanyuma rero reka tujye ku ndwara y'ikirungurira. Muri weza muganga niba utazi uko yandura tega amatwi urabyumva, ni mu kiganiro tubasubiriramo na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Ikirungurira ni uburwayi bukunze kugaragara cyane ndetse bukavugwaho ibitandukanye. Muganga wiri mucyo mu bitaro by'Umwami Faisal aratumara amatsiko. Ikirungurira nk'uko abantu babivuga akenshi baba basobanuye ko aribwa, yumva uburibwe bumeze nk'ubushye mu gatuza hagati. Ibyo bimenyetso rero ni ibimenyetso by'uburwayi bwitwa gastroesophageal reflux disease. Mu magambo make akaba ari uburwayi buterwa na acide iva mu gifu ikazamuka mu muhogo. Yaba iterwa n'iki ubwo burwayi bwa acide? Ubundi acide mu gifu igomba kuba irimo kuko ifasha gusya ibyo kurya kugira ngo dukuremo intungamubiri tuba dukeneye, ariko ibigomba kuguma mu gifu, ntabwo ibigomba gusubira inyuma. Hagati y'umuhogo n'igifu haba harimo icyo twita sphincter. Ni inyama ikoze mu buryo bw'uruziga ku buryo isa nkaho izirika hagati y'igifu n'umuhogo. Ibiryo bikamanuka bikava mu muhogo bikajya mu gifu bikivanga na acide, ariko ntibibashe kuzamuka. Iyo rero iyo nyama yoroshye, ibiryo byo mu gifu na acide yo mu gifu bishobora kuzamuka bigasubira inyuma. Ikintu rero gitera ubwo burwayi ni ibintu bitandukanye. Ikintu cya mbere hari kuba umuntu afite ibyo twita connective tissue disease. Ni uburwayi bwizana butuma iyo nyama yoroha, noneho ibintu bigize ntibibe bifite imbaraga zihagije byo kugira ngo bizirike aho hantu. Ibindi bintu bishobora kubitera ni ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ibintu biri mu nda bigira pressure nyinshi bisunika. Cyane cyane nk'umudamu atwite urumva haba yongereyemo ibiro byinshi mu nda, ibiro bigera nko kuri 7 cyangwa binarenga biri mu nda bitari bisanzwe birimo, noneho bigasunika ku gifu. Byasunika ku gifu bigatuma ya acide izamuka igasubira mu muhogo. Ikindi kintu gishobora kubitera ni abantu mu gihe amara adakora neza ngo ajyane ibintu bive mu gifu bisohoke, ahubwo ugasanga bigumye aho ngo birahatinze, noneho bigatuma ya acide isubira mu gifu. Ibintu byongera ubu burwayi harimo kunywa inzoga, harimo kunywa ikawa nyinshi, itabi n'imiti igabanya ububabare yo mu bwoko twita non-steroidal anti-inflammatory drugs. Hanyuma uretse nyine ukumva umuntu aremerewe aribwa na acide zisa n'izizamuka, hari ibindi bimenyetso birenga kuri ibyo? Ikimenyetso cyo kumva ubushyuhe, uburibwe bugenda buzamuka nicyo cya mbere, ariko hari n'ibindi. Ushobora no kugira uburibwe bwo mu gatuza, kumva uburibwe budatwikaho, kumva uburibwe bukomeye, noneho hakazamo umwanya uko hagenda hakira, harwara hakira, umwanya ukagenda uba mutoya, noneho no kumira ibiryo bikagenda bikugora. Rimwe na rimwe hari igihe acide yo mu gifu izamukana n'ibiryo wariye ku buryo ushobora kugira ibiryo bikagaruka ibyo wariye uko byumva ibintu bikomeye mu kanwa. Ikindi kimenyetso gikunze kugaragara cyane ni ikimenyetso cyo gukorora. Inkorora idashira yakayi ikunze kuza umuntu agaramye, mbese wicaye ntuyigire waryamo ugaramye igahitiza. Hari ubundi burwayi bushobora kubitera iyo nta kindi kibazo usanzwe ufite cy'ibihaha cyangwa cy'umutima, ariko ugasanga uhorana inkorora idashira yakayi, bushobora kuba ari ubwo burwayi bwabiteye. Icyo gihe se kumva biterwa n'impamvu nyinshi icyo kirungurira biravurwa? Yego, biravurwa bitewe n'icyabiteye. Nk'ikintu twavuze kiba cyatewe n'ubwiyongere bw'ibintu biri mu nda nk'umubyibuho cyangwa gutwita, iyo bivuyeho n'ubwo burwayi nabwo buragenda. Ikindi hari uburwayi nk'ubwo burwayi twavuze mbere buterwa n'izo nyama zoroshye, hari uburyo bazibaga noneho bakazikomeza kugira ngo noneho ibintu ntibyongere kuva mu gifu bizamuka. Hari kugira ikirunguriro ku buryo budakabije, ku buryo ushobora gufata imiti igabanya acide, ariko mu gihe uyikenera cyane ukayifata ibyumweru 2 ugakomeza ukagira ibyo bimenyetso, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo urebe ikibazo kibitera. Muganga wiri mucyo wadusobanuriraga ku burwayi bw'ikirungurira. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. I Kigali mushobora kohereza ubutumwa ku gasanduku k'amabaruwa 2790. Mushobora no gukoresha email bazamuganga@gmail.com. Muramukeho.
urakoze Yvette Kabatesi, uramukeho nawe rero. Nizere ko niba ufite indwara y'ikirungurira ushobora kuba wagiriwe inama na muganga nuko wabigenza. Turi gusoza amakuru yacu, mbanze babwire ko ejo mu mvune imvano ikiganiro kiri ku ari cyiciro cya kabiri ku rukurikirane rw'ibiganiro turi kugirana n'abakandida bamaze gutangaza ko baziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu Burundi, ateganyijwe mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, azaba ari ku itariki ya 5. Hanyuma urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwemeje ko umuhanzi Kizito Mihigo afunzwe nyuma gutabwa muri yombi mu karere ka Nyaruguru ejo hashize. Aya makuru utabashije kuyumva wajya kuri bbc.gahuza.com, yarabewe na Mark Niyonkuru. Hanyuma twafashijwe na Danny Cox ku buhanga bw'ibyuma, ndi Prudence Nyuva wakoze guhitamo BBC Gahuza Media. Uraraharyana.